Palamente ya Lesotho e dutse tsatsing la kajeno ka mora dikgetho. Ditho tsa Palamente di ile tsa nkiswa kano. Eo e tla ba tonakgolo o re o hlokometse hore mosebetsi o moholo. We believe the challenges start from now, but we are more than willing to face those challenges going forward. Me o re ba tla tlameha ho etsa bonnete ba hore moruo o ya hola. Eo ikileng ya ba motlatsi wa tonakgolo ka hara naha ya Lesotho o bolela hore ho hlokahala hore ho potlakelwe mosebetsi. We must be seized now with passing the reforms which are long overdue. That is the first work which I pray and hope that this house will be seized with together with the incoming government. Mopresidente wa Naha ya Afrika Borwa Ramaphosa o tla ba teng ho hlomamisweng ha tonakgolo ya Lesotho ka Labohlano. Ho kenyelletswa le baeti ba bangata haholo boramatsete kontinenteng ya Afrika ba phahameng ho hlahanang ya Afrika Borwa le Nigeria. Sophie Mokoena, SABC News.